Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida w'ishyaka Uganda People's Congress bwana Ntiyageze yamaganye amakuru avuga ko ubukwe bwe na Betty Yamonge bwatewe inkunga na Perezida Museveni ndetse ko atari kubona inkwano ubwe ataba Perezida Museveni. Yavuze ko bari ibinyoma byambaye ubusa babikuririza abashaka kumusubira amayira nk'uwagaragaje ko ashaka kwiyamamaza gutegeka Uganda umwaka utaha. Muri 2013 nibwo bwana Ntiyageze yashakanye na Betty Yamonge. Amonge yasanzwe ari deputy w'akarere akarere ka Uyama ndetse ni minisitiri w'umuryango muri Uganda. Muri 2013 ubukwe bwakuruye imbaga y'abanyacyubahiro benshi muri Uganda ndetse na Perezida Museveni nubwo yarabwitabiriye. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Yakena yakoye inka 20, ihene 12 ndetse na miliyoni 20 z'amashiringi umugore we. Yakena asanzwe ari umuhungu wa Milton Obote wategetse Uganda, ahakana ko nta n'intwano ya Museveni yasabye ubukwe bwe yabufashijwe n'inshuti ze n'umuryango. Uyu mugabo ushaka gukura Museveni ku butegetsi amakuru avuga ko muri ubwo bukwe Perezida Museveni yatanze inkunga ya miliyoni 50 z'amashiringi, ariko we ntabyemera avuga ko abikuririza abashaka kumwanduriza izina mu gihe ashaka kwiyamamariza gutegeka Uganda. Minisitiri Betty Yamonge ntaravuga kuri aya makuru avuga ko Perezida Museveni yabatwirire miliyoni 50 z'amashiringi, ariko umugabo we yabihakanye. Bwana Kani nkuru adashaka kumva nivuga ko yabarakorewe ubukwe na Perezida Museveni. Iki kinyamakuru cyavuze ko umugabo uvugana uburakari yavuze ko ari abantu batarabura na Perezida Museveni bashyushye umutwe ngo niba mukuriwe ubukwe nyamara batazi ukuri na guke ku byabaye muri icyo gihe. Uyu mugabo yavuze ko inka 20 yatanze nk'inkwano yaziguriye mu isoko rya Rira mu mafaranga ye n'intwarano z'inshuti n'imiryango, ngo nta n'ipfunwe rya Perezida Museveni ryarimo. Bwana Yakena umuhungu wa Milton Obote yavuze ko bari kuvuga ko nta bushobozi yari afite bwo kurongora Minisitiri Yamonge, arabashaka kumusebya ariko ko nta uzahagarika gahunda afite yo guhatanira gutegeka Uganda umwaka utaha. Atabavuga ibi ngibi n'abashaka kunsebya. Abantu babuze ibyo bavuga barahimba inkuru, ariko badafite icyo bavuga bakwiye guceceka bakaruca bakarumira kubera ko nshaka icyerekezo cyiza cy'iki gihugu. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banitswe bavuga inigwa ndetse n'ifatwa mu gakanu ry'itangazamakuru muri kano karere cyane cyane muri Kenya ku butegetsi bwa Perezida William Ruto. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko muri aka karere itangazamakuru rigeramiwe, hamwe abanyamakuru babuza kuvuga inkuru uko bazitaye ndetse n'ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Muri Kenya mu cyumweru gishize ubutegetsi bwa William Ruto bwanenzwe kwibasira abanyamakuru cyane cyane bashaka gutara inkuru yitabwa muri yombi rya Senateri Cleophas Malala ubwo abana b'abakobwa bangirwa gukina umukino yabandikiye witwa Cause of War Play. Ibinyamakuru muri Kenya byanditswe muri icyo gihe abanyamakuru ni 6 bahohotewe, hakibazwa icyerekezo cy'ubwisanzure bugaragaza icyo umuntu atekereza muri kano karere. Uyu mukino Cause of War Play abakobwa ba Butler's Girls School bangiye gukina werekana kutihanganira batumva ibintu kimwe n'ubutegetsi byakozwe n'ingoma William Ruto, ariko nk'uko iminsi yitabira urushaho gufata intera ndende, urwego rushinzwe ibarizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Kenya nirwo rwabanje kwamagana akarengane n'ihohoterwa rikorerwa abanyamakuru muri iki gihugu bikozwe na polisi y'igihugu. Umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu wamaganye ihohoterwa ry'abanyamakuru muri Kenya ndetse usohora itangazo risaba ko abakora akazi bahabwa ubwisanzure bwabo bwo kuvuga amakuru atabogamye ku ruhande na rumwe. Ubu itangazamakuru rya Kenya biravuga ko rigeramiwe ko leta ishaka kuricecekesha, ababinenga bakuvuga ko ari ugutambamira inzira ya demokarasi mu gihugu. Igipolisi cya Kenya gishinzwe kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru hagamijwe kubivangamo mu kazi kabo bakisanga bakubiswa abandi bakamurwa ibikoresho byabo nabo bakeka ko bari bagenzi babo mu kazi. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko abategetsi ba Kenya bafashe umwanzuro wo gukinisha itangazamakuru banga kuri aya masoko yo kwamamaza kugira ngo ubukene butumwe bamwe banga gutangaza inkuru kuko zibagiraho ingaruka, abandi bakanga kuzitangaza kubera ubukene no kwanga kwiteranyiriza ubusa na sakabaka kuko n'ubundi bicira isazi mu jisho. Ikinyamakuru cyavuze ko bisa n'ibiri muri Tanzania ho nta kinyamakuru cyemerewe kuvuga inkuru zidashimishije Perezida Samia Suluhu Hassan, ikivuze bidashimishije ubutegetsi gitegeko gufungwa nk'uko byagendekeye ikinyamakuru Umwana y'Inshi umwaka ushize. Muri Uganda naho itangazamakuru ryabo ngo ridasingiza ubutegetsi rirageramiwe nk'uko ikinyamakuru cyabyanditse cyerekana ingero z'abanyamakuru 18 bahohotewe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu matora ya deputy w'akarere akarere ka Kawempe North. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banitswe abanyamakuru 2 batawe muri yombi mu Burundi bwo bakurikiranaga inkuru y'ikigo cy'imari kimaze igihe cyarafunze imiryango abakiriya bacyo bagakora imyigaragambyo y'amahoro. Ikinyamakuru SOS Media cyane ko abanyamakuru batawe muri yombi bakirizwa mu nzego z'umutekano ari uri kwizera Bonesha FM na Masudi Mugiraneza wa Radio Nderagakura. Iki kinyamakuru cyavuze ko ibiri mu bikomeje kuzamura umwuka mubi hagati y'itangazamakuru n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu kuko abanyamakuru mu Burundi bahora basabwa gupfuka umunwa ndetse no kuvugira mu bipfunsi. Abanyamakuru bataraga inkuru y'imyigaragambyo ku kiriro cy'ikigo cy'imari cyitwa Neza, abakiriya bavuze ko kuva mu kwezi kwa mbere ikigo cyafunze kitabahaye imigabane yabo. Abatangabuhamya bavuze ko abanyamakuru bafatwe n'abandi bantu barirwa muri 50 bajyanwa mu kigo gisanzwe kizwiho kubera ihohoterwa rikomeye. Iyi inzego za polisi n'ishinzwe ubutasi ziri kubaza abo zafashe, abo banyamakuru barashinjwa kuba baragiye mu myigaragambyo itemewe batabisabiye uburenganzira inzego z'ubutegetsi, ibyiswe ubufatanyacyaha mu myigaragambyo. Inzego z'umutekano ngo zabarekuye bibaye nimugoroba zibabwira ko inkuru nk'izo bashaka gutara zidakenewe muri iki gihe igihugu cyitegura amatora abagize inteko ishinga amategeko. Iri tabwa muri yombi ry'abanyamakuru babiri ryakuriye umwuka mubi mu Burundi
yaba abanyamakuru ndetse n'abatari mu bitangazamakuru ndetse no ku rwego mpuzamahanga bazi neza uburenganzira bw'itangazamakuru. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ubu gufata abanyamakuru bagafungwa bazira akazi kabo byazamuye umwuka usanzwe ari mubi hagati y'inzego n'itangazamakuru, dore ko kuva umwaka ushize hari bamwe bashyizweho inkeke bagahunga igihugu bazira akazi kabo, abandi bakaba bafungiwe mu gereza atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ariko kandi amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko mu cyumweru gishize abasirikare benshi bo mu ngabo z'iki gihugu bishwe n'abarwanyi b'umutwe wa Twahirwa muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko abasirikare biciwe mu mirwano yabaye kuwa kabiri tariki ya 15 ukwezi kwa kane. Ni imirwano yabereye muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Burundi busanzwe bufite muri Kongo Kinshasa ibihumbi by'ingabo zoherejwe mu ntambara y'ingabo za leta ya Kongo zirwana muri twirimo M23 n'Twirwaneho. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'Urundi avuga ko mu mirwano yo mu cyumweru gishize yari yorejwemo abasirikare barimo mu butasi bwa gisirikare cyangwa se G2 nawo umutwe w'ingabo zidasanzwe uzwi nka Unité des Opérations Spéciales, bose ngo bari bambaye gisivile. Abasirikare barirwa mu magana ngo binjiye muri Kivu y'Amajyepfo banyuze mu mwigimbakirwa w'ubwari uri mu kiyaga cya Tanganyika. Kugeza ubu umubare w'abasirikare Burundi baguye muri iriya mirwano ntuzwi, gusa hari amakuru avuga ko hapfuye 18 ku buryo imwe mu mirambo yashoboye gucyurwa indi igasigara ku rugamba. Bivuga ko ari abasirikare bakomeretse ndetse bamwe muri bo ngo baromye mu kiyaga cya Tanganyika ubwo ubwato bwari bubatwaye bwakoraga impanuka kuwa gatatu y'icyumweru gishize. Hari kandi n'abafatiwe impiri ku rugamba. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakoze jima muri no barandika manzwi cy'akaro politique du peuple pour la reconstruction et la démocratie rya Joseph Kabila wazategeka Kongo Kinshasa ryahakanye ibirego ryageretseho na leta byatumye rihagarikwa mu gihugu ndetse n'ibihano kuri Kabila. Ikinyamakuru Actualité cyavuze kuri ishyaka ryavuze ko ibirego byose byaryometsweho ari ibintu by'ibihimbano bigamije nabi kuri ryo, ndetse ryavuze ko kuba Kabila yatekereza kugigoma nta cyaha kibirimo umuntu yahanirwa. Mu ibarura ishyaka ryandikiye minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe umutekano mu gihugu ryavuze ko ibyo leta ya Kinshasa ivuga kuri Kabila ari ugukekeranya, nta makuru ifite bityo ko nta gaciro ibihano byatanzwe bikwiye kugira. Leta ya Kongo Kinshasa ivuga ko kuba Kabila yaragarutse mu gihugu agaca Goma hagenzurwa M23 ari ubugambanyi bukomeye ku gihugu, yafatiriye imitungo y'inahagarika imikorere y'ishyaka rye. Iri shyaka PPRD ryavuze ko nubwo Kabila yarageze i Goma nta kimenyetso cyerekana ubufatanye n'inyeshyamba ku buryo yabizira, rigasanga hari ibitagenda mu gihugu bikwiye gukosorwa uretse aya marimanganya. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Joseph Kabila Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie Ferdinand Kambere yavuze ko uko byagenda kose batazegera na rimwe baterwa ubwoba n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kambere yavuze ko ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi bukomeje guhimba ibinyoma bigamije guhuma amaso abantu ku bikorwa byabyo bibi no gukomeza gukandamiza abatavuga n'ubutegetsi bwabwo. Yakomeje avuga ko biteye agahinda kuba Kongo Kinshasa imaze kugera kure habi aho ishyaka rya UDPS rya Tshisekedi rirwanye ndetse rikica nkana gahunda yo kwimakaza demokarasi mu gihugu. Yashimangiye ko ibyo Kabila akomeje gushinjwa ari inkuru z'ibihuha zigamije guhishira amabi y'ubutegetsi bwa Tshisekedi no guhishira ibikorwa by'umuryango we ukomeje kugiramo uruhare nko kwigwizaho imitungo y'abanyekongo n'ibindi. Naho Vatican yatangaje ko umuhango wo gushyingura wari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis uzaba tariki 23 z'ukwezi kwa kane saa 4 za mu gitondo. Urupfu rwa Papa Francis wari umaze imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi rwamenyekanye ku itariki ya 21 Mata yizi ndwara yo guturika kw'imitsi y'ubwonko no guhagarara k'umutima. Kuri ubu abakardinali bose berekeje Vatican aho biteganyijwe ku itariki ya 22 Mata bagomba guhura kugira ngo bategure umuhango wo gushyingura Papa Francis. Vatican kandi yagaragaje amafoto y'umurambo wa Papa Francis mu isanduku ifunguye, yagaragaye yambaye igishura cy'umutuku, ingofero ndetse n'ishapure mu kiganza. Kugeza ubu umurambo wa Papa Francis uri muri chapelle ya Santa Marita aho yari yaremeje kuba mu myaka 12 amaze ku bushumba bukuru bwa Kiliziya Gatolika. Biteganyijwe ko ajyanwa kuri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane aho umurambo uzaguma kugeza ku munsi wo gushyingurwa. Abayobozi batandukanye ku isi bamaze kwemeza ko bazitabira igikorwa cyo gushyingura Papa Francis, barimo nka Perezida wa Argentine Javier Milei. Donald Trump nawe yatangaje ko azerekeza i Vatikani ari kumwe n'umugore Melania Trump. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Volodymyr Zelensky wa Ukraine n'abandi bamaze kwemeza ko bazitabira umuhango wo gushyingura Papa Francis. Nsohoze mabwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse inzira za diplomasi n'Ubushinwa kugira ngo Uburusiya buzabanze busabe inzira y'ibiganiro bigamije guhosha intambara y'ubucuruzi iri hagati y'ibihugu byombi. Intambara y'ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa yatangiriye kukongera imisoro ku bicuruzwa byinjira muri Amerika bivuye mu bihugu birenga 90. Trump avuga ko byunguka igihugu cye ntikigira icyo gikuramo. Trump yabahagaritse imisoro ku bindi bihugu mu gihe cy'iminsi 90 ariko 125% washyiriweho Ubushinwa ugumishwaho nabwo bwihimura bushyiraho umusoro w'25% ku bicuruzwa biva muri Amerika. Abahoze ari abayobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ndetse n'umuyobozi wo ku rwego rw'inganda bemeje ko Perezida Donald Trump akomeje kugaragaza ubushake bwo kugirana ibiganiro na Perezida Xi Jinping, bityo ko izindi nzira zose za diplomasi zihagarara. Ryan Hase wahoze ari umuyobozi ushinzwe ibirebana n'Ubushinwa, Taiwan na Mongolia mu kanama ka Amerika gashinzwe umutekano w'igihugu National Security Council mu gihe cya Perezida Obama yabwiye ikinyamakuru Politico
ko Trump ashaka kuganira na Perezida Xi Jinping nk'uko yagiye aganira na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Amerika ifite gahunda yo gukoresha ibiganiro bigamije gusonera imisoro ibihugu bimwe na bimwe nk'intwaro yo kwibuza gukorana ubucuruzi n'Ubushinwa. CNN iherutse gutangaza ko Amerika itegereje ko Ubushinwa buzayisaba kugirana ibiganiro kuri iyi ngingo y'imisoro yakomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Minisiteri y'Ubucuruzi y'Ubushinwa yatangaje ko izimura ku gihugu cyose kizagereza gusinya amasezerano abangamiye inyungu z'Ubushinwa. Promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura bakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL.